आकाशवाणी इम्फाल R.K Gorani na pau pajari ahan bada maroi ba pau प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हयंग इम्फाल दा लुपा कोटी लिसिंग मरिगा चनिपान गी प्रोजेक्ट तराउमदoi संगागनी मापन गी नजात्रा हुनगनी मणिपुर सुंग असिदगी चाहि तरा मंगादगी ता निपान फाउगी मनुंग लेब अंगांगसिंग कोविड-19 गी वैक्सीन कापा हौरगनी अमसुंग लेबा अगस्त हौजिक फाउदा कोविड-19 अनोवा वेरिएंट ओमिक्रॉन गी केस लिसिंग अमगा चांगा कुनमंगा सुख्रे Laibag asta COVID-19 anoba variant Omicron sandorokliba sidagi ekhoi pumna mangna vaccine batangai fadre maram aduna miyamna athuba matamda vaccine dose suna kapthokpiyu amasung atopa miyoi singbusu vaccine kapta mateng pangbina ba appeal tawjari laichat aste ngakthonaba face mask upiyu foot taruki social distancing thambiyu mai mit amadi khusa sengna hamdokpiyu COVID-19 amari lena ipau singidamak national helpline number sing 0112397 8046 amasung 1075 ta aduga Manipur helpline number 038524116668 amasung 18003453 phone tawbiyo hojik mapungoi ba pau Pradhanmantri Narendra Modi na hayang Imphal da lupa koti lising mariga chanipan project tarahomdoi sangaragani project mapan jatra hungani प्रधानमंत्री ने हाइंग इम्फाल के पैलेस कंपाउंड लेबा हप्ता कांगजेबुंद पांगथोपा म्यांग मीटिंग अमदसु वांगांगनी मसिगिदमक मिफम पांगथोकदरिबा फमसी निंगथिना लेतेंगदुना सेम साबलोइरे महक पुंखरी खोंगसता हाइंग इम्फाल लाकदबनी प्रधानमंत्री ने नहारोल सिंह थबक पिनबगी पांदमदा पीपीपी मॉडल पाखेट कदबा सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग अमसुंग मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हानबगी जात्रा हुनगनी फमुंग चनी लेबा कोविड हॉस्पिटल अमसु संगाबगलोइनेना प्रधानमंत्री ना स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल सानबगी जात्रा सुहनगनी राज्य के लंबी थोंफगल हनबगी पांदमदा लुपा कोटी लिसिंग तराटे संगना पैकेट कदबा नेशनल हाईवे सिंग सेमजिनबगी प्रोजेक्ट सु प्रधानमंत्री ना हाइंग जात्रा हुनगनी मरक असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोंसेट असिगी येंगलगा इम्फाल अमति मसिक अकोइबदा लेबा मफमसिंगदा सेक्यूरिटी के अकन बजेक्सन थोरंग लखटले इम्फाल वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना थोकपत चेरोल अमन हाई प्रधानमंत्री की खोंसेट असिगिदमक बीर टेकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल संजेन थोंग इम्फाल वेस्ट अमसुंग रिम्स ताबलंबी सिंह रेड जोन हने लाउथोकले मसी प्रधानमंत्री खोंसेट असि असु एंगाम याउदना बलखलकपा खोंगथांग अमनी सही तरह मंगाई तरह निपान फाउगी मनुंग दलेबा अंगांग सिंह कोविड-19 की वैक्सीन कापंगा सिदेगी हौरगनी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर के डायरेक्टर डॉक्टर एन श्यामजाइन हाई मणिपुर सु वैक्सीन कापी थबगा से राज्य असि जिला 13 की हेडक्वार्टर सिंह चथगनी रेस्ट्रा जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मतुंग इना मणिपुर की ओइने सही कांगलुप असिगी अंगांग लाख अमलेसिंग हुमद्रा हुमदोइदा वैक्सीन कापनबा पांदम थमली हंदिक ओइने कापकोदरे वैक्सीन असे भारत बायोटेक न साबा कोवैक्सीन नि वैक्सीन असे डोज अनि थोंगना कापकनी आनबा डोज कापलबा मतुंगदा निमित को निपानी लेरगा अनिसुबा डोज कापकनी मसिगिदमक स्कूल आइडेंटिटी कार्ड नत्रगा आधार कार्ड सिजिनादुना कोविन द रजिस्टर तौगदबनी डॉक्टर समजान हाई वैक्सीन कापी थब हानबिगन जिला 13 की अकंग फमसिंगदा पांगथोलबा मतुंगदा हेना पांगथोक चावथोकना वैक्सीन कापना होनरी केंद्र सरकार मसिदा सिजिनागदबा हिदाक थारकले अमसुंग हिदाक मरंग काइना लेइरे मामा मापा ओइबेसिंगना मचासिंगबु पुथोक पिरक्तुना कोविड वैक्सीन असे कापथोकपिनबा डॉक्टर श्यामजाइना अपील तौरी मणिपुर दंगना कोविड-19 नाबा मियो एमा लेखिदे मियो 13 नौना पॉजिटिव ओइखि लेखिद्रबा मियो एदो कोविड के वैक्सीन कापतबा मियोइनि हाइरि पॉजिटिव ओइबगी सांगसार अनि 10 मरीनि हक्सेल विभाग के चेरोल मद हाई हाइरिबा मतमस तलैना असन नाबा मियो तरेना नाबा फगलकी मसी थारगा नाबा फगलपगी सांगसादा मपुरान 10 मरीद लैरि हौजिक राज्यस्ता कोविड के एक्टिव केस अनि 13 लैरि मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन हाइरि टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट साइखो मिराबागे पोंगनफम नोंपोक कक्सिंग सागदबा मेगा हैंडलूम क्लस्टर की दमक लुपा कोटी 13 कायथोकले हैना केंद्र टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ngarang खंगलकले मसिगिदमक मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री अमसुंग श्री पीयूष गोयल बु थागत फोंगदोकले प्रोजेक्ट असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई इम्फाल लाखपद जत्रा होलमगनी हाइरि
tabiriba pawasi akasbani Imphaldagini Laiba asa hauju phawda COVID-19 anuba variant Omicron gi case lising amaga samwa kun mga sukre masig manung de mioi samnga humpuna ba fakre Maharashtra na khwaidi yam Omicron gi case samri humpu thengnare Delhi dana Omicron gi case sahum yakhe ma thoi leidi Raijam su Union Territory kolhum da Omicron gi case thengnare Hakselam su yapimbal mantralay na hai hauju phawda laiba asa COVID-19 ni vaccine dose koti samani phumnga lakni phumari hena kapkre Maharashtra da COVID-19 amasung Omicron ki case lep palaitin hangalakli Delhi da su COVID-19 case lep palaitin hangalakli Pradhan Mantri Narendra Modi haidi laibak asin harol sing asi anu Bharat namasang nabagi yumbi sing ni Uttar Pradesh ki Meerut tangarang Major Dhyan Chand Sports University sana bi jatra hanbagi thorum da Pradhan Mantri hai haithoi sing dore ban harol sing laibak asi tungi losing ora kadori bani Narol sing thabak wangkalaklabadi Bharat ki chakhotpi khongjel su manglom na changsin mangamgani haukibe chahi khara asita laibak asigi na oiriba sanaroi sing phibam phagal hanaba sarkana akhanaba meng sangduna lakli pause sing dangasi phonari ba moroi pausing dam haujik ngangom Kiran leire Kiran R.K Gorani Imphal ngasi phongo pause sing da maroina phonari ba pau khara pan batarabadi Pradhan Mantri Narendra Modi na haying Imphal la kadoriba siga mari lenawa pausing Omicron ga mari lenawa pau Mukhyamantri na sangwat sagali bising yangchin khibagi pau amasung Congress lusingba o ibobina singtam nungsinade haiba wafam yaningda wafongdo khibagi pau sing asin haibatai Sana lebakta maru aiba lambi sing make syamba haure Mikhal gi firal sing lokthokre PM gi khongsit manungda project tarahum doi shanga gani project mapan urep tamgani haiba pauna ahan headline tori Maharashtra masung Delhi da Omicron laksin bangamdre Omicron gi mipainari ngaida Israel da Florona Sandorkle haba pau amasu pau siasi gani shib headline tori Irai bakta Prime Minister na project tarahum doi sangaraga project mapan na urep yung tamgani January 3 ta Amit Shah Imphal la lakadori haba pau na ahan headline tori Korkom na PM gi khongchat boycott tawduna total shutdown laukthokre haba pau amasu pau siasi gi ahan balamai de phongle Manipur Melda Prime Minister na lupa koti lising mari chanipa longi project kuni thwegi jatra hungani haba pauna ahan headline tori Kendra gi Mantri Bhupendra na Loktak Conservative Activities hanne yangsin khibagi pau amana pau siasi gani sub headline tori Isel Express ta India da Omicron case lising ama changa kunmanga yaure athu akai gi oiba akhanna hospital linkatna center na state chingda khangan kre haba pauna ahan headline tori Khetrigauda NPP के youth convention पांगथोखरे youth policy पुथोखरे आपसपा कानाद्रब एकनी लौथोखिबा यारे मियाम हौबिरकलो हाइबा deputy chief minister Y.J. Kumar gi wafamna pausi asigeni sub headline tori Imphal Free Press ta January mari da Prime Minister Modi na project kuni thoi sangagani masung jatra hungani haina ahan headline tori Congress ke sasan matam da sing tam khaiduk lami haiba wafam o ibo bina yakhidre haiba pauna pausi asigani sub headline tori People's Chronicle da Prime Minister Modi na tongan projects ng sangagani masung hawdokani haina ahan headline tori. Pona phamda PM na lupa koti lising mari chani pa longi project tarahum doi sangagani mapan na urep yung tam longgodori haba pauna ahan headline tori. Sing tam nung sinadi haba si tabada wai haba o ibo bigi wapam amasu pausi asiga ahan balamay da fongli. Sangay Express Manipuri da hayang Prime Minister na project mayam sangagadori haba pauna ahan headline tori. PM ki khongchat boycott tawkre haba pau amasu pau chesi ahan bulamai de phone Sangay Express English tana BJP na Manipur da amohana sarkar semgun haba BJP lo singma masung Assam ki Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma gi wapamna headline tawri Naharol ki thawdang da PM Narendra Modi haying Imphal la kadori project tarham du shangarangoni project mapan jatra hullonggodori didim lambi Rims Road Imphal gi mafum khara red zone laukthokre haba pauna ahan headline tawri Huyalan fauda Omicron maram oiduna state manga gi mikhal ge thokpu gi wafam leitri haba pauna ahan headline tawri Modi gi khongchat korkom na boycott tawruduna total shutdown laukthokre haba pau amana pau sia sigeni sub headline tawri Gorani Thagat chiri Kiran Loisilakpada COVID-19 ngi ngakthona ba vaccine kapthokpa face mask upa phutaruk lamna leiba khutsam di maimit tarutana na thamba haiba asama thong singa singa na chatpinaba amuka haning singjari aroibada maruiba pau amuk hana Pradhan Mantri Narendra Modi na hayang Imphal da lupa koti lising mari sanipan ki project tarahum de sangagani mapan gina jatra hungani Manipur da sunga si dagi sahi tara manga dagi tara nipan phau gi manung dilai angang sing COVID-19 gi vaccine ka pa hauragani amasung
Leibak asa hauzik fawda COVID-19 anova variant Omicron ki case 1995 sukre pauloi jare.